Tigin duwang chum. What? Dua. Kumpagaya? Kulong malap kem siyakan ko na una inge. Kumpagaya. Kaksakin ka kilomala. Balef koko. Kulo. Kada. Muskila na. Kaya una. Ngay from na sana unan punta ko. Kadinala lol. Share. Like, share. Live kasa. Okay. Paing ko smart Kosrae. Kat place show luman. Oste pange ngalipan San Antonio, Texas na tingin Trescal finan Ken, Washington. At kilo malap ke latuse ka pelchel si pasina siya katin taga ako lang wiowos porungo. Kuno ko na ke Monday si Tuesday. Taka ke Jeremiah si Ephesus. And when na kana ke wakat sano una intaka kating buimat na ke wa alalal ke pelchinge. Ako dapat share live cast lowos nak menas like share even may sasyo. Dige ka kamenan. Taka na ke kamenan dige la kum taka oyeme o marshia we got inakaya session si. Tiging kumsat na lang project eh. Kalingin akan long. Magalan first na mate. First na mate. Wow. Bamalap, Mrs. Ko, nga katin nipsila fakat first na mate. Kal kulungan lang. Kami kumin bahin met las matakaan, kamit matakaan. Kulo. Panin kain share screen siya yak. Kal. Man nilas issue. Silberske 1 second. Anila internet take off ka. Alikalan po siya. Why Man long mo tayo bra. Along po siya. Kung Spanish Expand siya pa rocker ka na fall yung man fin ko. LM. Wala na de sit ka pa siya. Pasin kaling to. Unan pa nga mo sitla. Okay. Lanlia. Wala siya. Trickle. Something is not right. Tingin sige ko unan fin ko. Okay. Ko mungkin siya ko. Si telo nga si Lila me si kyak level long Namo
search engine do bang arik magin. All right. First minute. Hindi na messing eh. Mr. Liban, wala siya kay Lila. Track na mate. Asa office yung kang ati eh. Okay, let me try it. Pintayan na ngayon na nga Zoom. Check may internet tiga Lila. 1 second. Like last Kosrae na Likiyac kamenan kad Kosrae kad usiuna na nalala ke palsinga. So we got katintal na katsum na kaya po communication lao. Mr. Liban, first time kes ko na nga di mga may inangan we check man di ka nga mas click siya luo nga nangaisela ki screen nga aklo ko. Hold on. Una. Kaya may tas Kosrae na mas kabus long matikin na lakinan. Ano akollah insu kaksakin gat ke aslan met nagaywan mas yesi kamenan faklam to kayeme. The week kedek tukun na lef el floco kada sum nagay po communication la. Asi ba usis ko na insang akollah ke pelsinge. Moullac las met wiowos finan syntax. Let's
Sivil base pelen paimet na ke walash ke belchinge. Kulo kaksakin kat ke Moullac kaisi. Oana ngakalam ye Paing siya. Kadata ko usi kunokon na ke Monday, kunokon na ke Tuesday. Insang akyoki from lot si magat likiyac ikaya panang rhythm singa kadata ka samram kun masinga kitin pel. Taga belchinge tasom na ke oni ni kesla. Taga na tikin treskalan kesla proy. First na mate, we got Kaya may tikin na sumunod tikin treskalan proy like kaya namnas kan tikin ngan wiko maklin met malike prelos ke belchinge. Pet Alabama, Klomalna Pet Aussie Thompson, the two walk lo kaksakin papalang, kasi the two sasha Paing met lon rumo, met nukewa Klomalap, tikin Makil, Cham, two ope, lo kaksakin Jam. Tamil Ringston Nena, two walk kaksakin kat Moullac, Asheville, North Carolina. Tamil Northern Nena, two walk, kulo ke KahsInKol, kulo Moullac, Tamil. Checha Aluka, with love, kulo, life ng tikin nila kona. Ne kimie look finan kuam. Tikin, fakla si Kahsan, kung fast na mit nagkapapalan, mamin prayan si Saklo, kulo malap. Kaya commute pe, Well, forgetting na. kaya pangan, alikalam. Long. All right. Great. Excellent. Do you want to assume, Mr. Liban, we met wiers nukewa mga makalim yadari ngayon? Man bain gawos in we kaksakin gat ke Moullac kewa. Metigi gat fast na meta magat ita mo file ka dinara katakay ni siyak lagi pray katakay ni lasha fagat kan fast na met. Nakmaswiya. Klomalap to sim kat papa. Kika chilbang daligin ni silen sasya. Alela na siya kadin kain buetok lagi pelsingin relaksin kaksaklas na siyum. Klomalap ke Moullac kitalik natas metlas na kayo met wiyash met lili met lala. Kat klomalap to sim kat papa ke lalian lang silom shalapian lang silom. Kum sa payama wen klo si fanan tumin to kamisya ka special meda. Ekat kaksakin la. Wulela lom na sin patriarchs kat baba Kaleprem Isaac met mata nakewalas finan Kosrae siya sauklape Shana lal fungising ke met sap lom sunan siya Kosrae. Kat kulo malap ke diyatin lalo span na naklalo sin kain siya kun akshuk ke futen na lal fungising siya ka daspe ke musing to vekat lagat kain wipe so kaksakin la sen vastukun when kulo si fonandum nakmnas wikat kemat matang na kaya kikat todo len mapespes kadekin mat kuluk panangat lang sifac kulo malap na siyum lani o inge kat todo len mapespes
kum shek na sugin ganeklom, kadin rela kapashwolum, lash na sum. Anak mas papagalang. Kaya sikat kadin niya mol mata, inwang naligikat. Kadinget na nameta. Kaya ben wen kulo na tumil ka. Orela rekma yoktari. Misha vin saksing ina kalemika. Tukun lentolo el Moullac. Inasi kasi ka na sish. Sakat na kayo matalal fungi. Katilaske. Nganan misha. Akat. Pacl. Fashnamet. Lo siyan fulwar kinugdugin lalal fungi. Siya kom usege wan na dum Jesus Christ. Kaya sikat. Masayak mo lalal fungi laske. Katip siya kaslom. Anak manas. Lalata maing inge no kakatle. Kadin tuf kofing gaslom. Kepelang man gaslom. Kat pray. Inesambe ke matwiyashma. Shek na matayin beli nasyo laki belsingi kat papa. Nanak manas fotodo na yerolos. Kaditala foit na yok sisikyak. Na yun kasi siyaw. Mamatsiyaw klena lash. Matulle fashlikikat. Elela kadin rekmakun. Kain pelo inge. Ingan fagak na sin matwiyasha. La wangan siya fashlikikat no yesinge. Elela na siya forlalan mo ingan sikyak. Kikat akketeyac. O inge. Panagat ng siya yung kat papa. Kat nukewa handle grief at different level. Paneng. Lalo siya kaya kasi siya nena. Kat ng siya. Kuminakfon niya kat. Kun kan si Filpe. Kaya siya kat din pukul kat labas na met. Kaya siya pamit lash mamda. Kepelin manas la ke masla. Ta siya matay ki wan na dum sa sorola fin saksin. Intul kaya in ilyak na ki kapash ka na ki alko ki kumunun. Met mas na kayo. Inaknas na sila siya fok-fok. Inka inusi kapash sa siya. O iya sa siya na kay Moulalos. Kat ng siya yung kat papa. Aknas na siya matwiring kayo. Kaya siya matay kiwan na dum. Wangan siya masma. Kum tiyata unwaya. Main kumurikatle. Kumitayin ni nalasya. Panagat ng siya yung kat papa. Nanak manas. Lalo sash. Kay nursing home. Kalomono emergency. Ka fin wheelchair. Okay. Kat ng siya yung nakmas. Kasya kat na kayo. Maeken ka physical limitation, physical ailment la. Yung makay fun na kat kanfon la. Layla ka din lalal fungila. Finne ke Peter el Fasyak. El lulie. Matya an pekenika. Elos kay lepe. Kawin na tum siya rekmagan fokfrarer. Insang unwala matkun. Ka finne simutayan siya. Ke mas la. Tetu ikilusin niya singal luo. Kena tuku nel kalya plan nuklong. El kaila. Mainge no sinasish ke miraculous healing lo. Kadin lalal fungikin. Kadin de sham kun na. Kadin de talakom likiyac singe. Metikim suak na yun kat papa na masin kshaw. Inusya ka na sish. Panang lela na sish kadin rek maganda ka singe. In lalal fungikom. Mayan ke Paul Silas. Ilosum tayo presin. Iloson kaksakin kom. Ekom sa pama kushush. Intalalasin in koslalos. Oye inge akalim ya kavletlom. La pay na pay la kum kat mol si fun. Panang kasa dalik natas mamda in presin ke pelsinge. Ki oye mailos aske. Naknas isla mailan. Patatyang na ke makuluk. Na ke fin pa num. Ka fin pa na ke masay. Ka oye fa ke marelos kahuli. Papakalang. Fatong alay siya kulukla na dalik natas inge. Kamatlash. Ka finne kat malupusya makluklas. Walom nan sunotlan makluklas. Kataya na David in Paing na siyum. Kuminak mas kasya kat. Kat papa. Kat chetu in siyak siyum. Kumilkasya met kolas. Finan White House. Ka United Nation. Arab Nation. European Nation. FSM ka oye. Kat ngishe. Matan fel na kewa. Inka na sapla kaini.
Ein tu vin belang lan yaslom inga in kolkat. Kada te tu inge mayen. Metlalal fun se fanna. Sigat kalem ke. Pinasodom Gomorrah. Ora kum de kanaus dan we. Full na tum shak na tataflag a lot. Kat nge sum kat papa. Nonak manas kashikat. Kat enenekum. Kumakkalem yela yen na kiwa malu otolu to kani we. Kumaya pe maslo. Panan ki kat kainin kim mapais waslom we met wes na kiwa. Kirum singi. Kat nge takal and fakake kospelom. In fell on the phone. Katingi ako lang fast na met. Nanak manas we kat. Losien vulwas kinuktukin meunlom. Katingi sapay katle. Amen. Stelipan, pelangan tlogan na yung. Amen. And we come through kaksakin God ke. Kishin proi matagain. Akollah kaksakan ke Wulela na shishkai shi. We bengor mataga we got na kewa. Makadeni na ke pelchinge. Mwe Kosrae long kishin proi siya. Banang proi ma. Ena kadina na kewa. Shukatlen. We got na ke Moullac ke pelchinge. Na tigin we come in nakalin be matagal ke pacl ke mutawaek siya. Ang dalginye Columbus Torcha. Kulo kaksakin LEUM God. Na shishkai shi. Tu wana siyum. Rinalify to all like a rumor, kulo kaksakin God ke Moullac. Kaslal kasiniti kulo Moullac. Melin Bruce, Tigin Bruce, to all kulo kaksakin God ke mapos kulo Moullac. Alonso Mike, kulo kaksakin God ke Arthur Mantam living by kumarti Marshall. I'm not shishi confirmation on kulo Moullac. Tamlay mityo netlik kulo Moullac. Oana. Tu open as yung show loman. Tigni Shebe U4 Srui Lungkulacng God 10:34 p.m. Kulo Moullac Karsloman. Pet os kulo Tomchin kulo kaksakin God ke managawa. Tigin Mekil Tamal Ringstan na Nor kulo Moullac Karslosan Cheche Aluga and Nekini. Tigin kadawsut pelakon akketeyac pekin sisam-saman. We read announcement may akketeyac. Nakatfatagan na kaya pedal rhythm slides nakatsum na kaya kuno na finko. Lulap, the Mr. Lipan, alengan in wikom in kain Paing metlas na kewa, mataga ke pelsinga tuwa na siwas na kewa. Katsifid patagayani, matayang na ke masiwas pacl and God, ke kaslal. Wanagat fakpel na kewa, kasao fel ay mawangin le, kaslal yan neduk mabatbat. Kaslala, katkanurik makun, ke kamen lash, in kain fakmain sikyak, pangay Wulela lalakalimbi. Natakana sikkong ke wikmusingeo, ka Alexandria mutawaek ke aksasya ye iwenalu ka finne altar singe inga sifil pe shamtoyak ke shamram kunjak ke uklalester ke Alexandria nangako min sifena lamana ke oye si mapole shamsham kun mayen tukun lemel misya elik tafala matamalutu tinge na pole shalakun matsapsima lemel tuyang na sike me inchivana tuyang na sil patatle finorso ko kaela in patkilye konelam da lentolu somnora lana na yes nakalan kadilyak na inilen kain matawagra fakaklala rala na fukuko nara kikain fakaklala panangra el matawakin 4-4 Masahi Church na body of Christ. I'm singing akum inina pain itala. Polel fakla kasi Koren sapton ko fasingalya mo
kakumitala kos nganlan katasin kos men kos temple si. Namasinga taga na sikla kat shaman makay na ki ilosingi folok ki shoa. At taka na sishka dinitala okay musingi menga kay na ray naksasya yi temple si siya nga usfor nge. Nakat kasi kadita kat kan siya na kensay kaditala me kat iskat yang nakema etifile ye me body of Christ nge. Nabanang taga na sikngan kain alana encourage kong mayin ngapalakin wala na langkat ki malkasya yasyaw lakake. Ngatte me siwasi de kan me banga perfect. Ngayon nalbel na kayo narang ataka well we met wiyak nge na mistilipan fin ba misengi. Katakan si video matayang nagimakaslan katakain okuku nene na sesya. Tin kya kasik na bange ace dila me katorik makain sang kasya Moullac. Naman mol singe mol na seoksi. Siyam masik ke oye makatash ke siyadal ki senriya ba. Siyadal ikuyash kim tulle ki siyate ke Victoria. Na community at kainin kan rely nga ni si. Nang along sifac silal tikin role nge ilang nakmas nge tangli kapun sam lal kay nga ni singe nefash nge etalik natal ma left behind nge. Sam na siya papa fosh. Alena touch my heart fac singe ke siben. Naka nasikyak pe nasintan kiya ka oya singe. Nga fakin na kaya din alaliang mo singe. Ele pangon ko tipel fall. Tasak tagatin ka nalan na karangan mayen nga mo wiktolyo somla neken dalik singe fak na jikneloli lang masyak singa namal dolan nel fakail mo el alila lanan matawa kalem nasla alman nakanya lalame nangange fakki pa pala makatin desal ka miselasha na banang we have to gracefully go through it. Pangafaklak na sila. Min makipapalo. Nabanang kanin faklak pa lame katashke. Kadasang nasinkat. Manil pa ito. Mal ikesla wan matkan kaliya. Mal kaliya wan matkan ikesla. Inkashikat kadin kain alitala. Sisipelash magataga na yeneng nga ba. In fact, kikastlan kadin kashikat kimolsing. Luoto muotis aptatolus ngalon kas fakla kastal taka in kashikat nutikat aksiosikat nge maswaspai. Napanang ke oya singen usena sik ngan kan wala le Mr. Lipan taka kiltu singe in kain karin takaini. Osain tem na osa sisin sige kastlal. Nga fin shak mo takalash musingi ay na namakat pray kina. In kashikat kaywa. Katin silpel losyan vulwas kinuktukin me online kat fashnamet. Kada katang laman na kewa. Matagan kisang kata. Klumalap la Mr. Lipan. Pangikestala ko. Kung mute Well, mangan. sorry na. Kulo kaksakin kat ke kasi nakay kat kayo may class Kosrae yok na nga ngayon nila pa'y may din tayo fay siya yok na gaslan kat may hindi kasi ba akikat na ke may kat saan o follow kat ikin kat Enen bangan me endgame lasha. kulo malap kat saan o follow man lay mo na if hindi bang priority lasha na kat may Satan ba priority lasha that's it. Even the Jesus Christ pa priority lasha, na Satan pa priority lasha. That's it. Pame oye si ma takanay kem tawaken me metiki na karda na viden Lucifer
Fakir may palupufin gato si may takyang pe me special assignment na lil ta falatak nan kalen sumalagal lakat. Katali prem ashi ke shake up kachi masham from ralamana ko when ka fell. Pride, in Chevrolet, pride. What cause of sin? The original of sin. Or she tava told you lupuven. Wulela, Lucifer, the Galigi, and Wulela God. El show up in the Garden of Eden in the form of serpent. Tukun kati laki amanake wana sila Adam and Eve. Elosin matana ke masaplal. Within God's confinement. The ke matan long ma sietan nila kalim mina sil ke mas makade pro el telela elosin kanya. Sietan il ke palam tanchem kul long elos kwe wana kangla food chima pro kete according to the masa ko ordinance ma kate laki ke karte na viden na meshi kya na humanity. While doctrines of fall of man, we all need redemptive salvation. Genesis 3:15. Tukun na fall of man. Good news Genesis 3:15. Fute silang matayin singan. Pataga fon na ifin siyak sine. Taga na si kumusing tiking tres ka lang tram kun apply na kay Moullac si fan. Lalekin na Wulela masilala. Elgen na salika manil sum na rin God. Yalu somla paka tram kun. Kit nilala renders zero functionality according to me taktangan. The takta silal ma usyalang ipa akia masa pike Garden of Eden. El pa uka like Lucifer. El pa sa mal Jesus Christ. Pangay God siya ma nalalal fungi mo. Flokon matiging tres ka lang taka we got mising it. From yung kaslan God. Manifestation. Last 40 years, next 40 years. Kung dalong price lagi, kung dalong from like Paing niya. Evin pa katalal fungi na pa akoklan God. Ewan maupen na siya. Mana kay wakat faka kat dalong mentak matlal fungi na play sikat. May pel tika yung sinasiskel careful everything in the first place. When natal si fan God, Son, the second person triune God. God si fan at kan naman mo ito. He'll surrender everything. Na may siya lekoflan yung siya na siya ko may vingat ka na kaya. Nushe according to his will. Masibes sakak masing man yok subengan kalam kela. Matigin tres ka proigin, matigin tres ka lakkalam minel. Tako may ina kasi ya inakay ya men kekit nila mo tinar mala tako mtasam from ke kaslan gat. El kaila de kesben Bert malantak tamangi, il kaila kesben el pro el life from nation God. Rang afat na sin mo, kung kaila tito kain tarik picnic, tito kain tarik me lama ma tito kain ako lamit klas Kosrae na ke floxing. Alright, vingum long, proudly long mate, but Jesus Christ returned, kal Satan pauso. Wanin kenik influencing. Komte ka na ngayon mo, mensis mo, even komte ko, ako la, floklan lang mo, Satan got you. There's nothing in between. You either in or you're not. This very simple equation. You either in or you're not.
Nakadito na the only way to get in by repentance. Kat for the 180 degree reversal na mas makatakin receive Jesus as our Lord and Savior. Pangan kaya kinakulas. Te akwak fela pa usi Moullac. Kat kalim kaya. Tayo na emphasis law, repetition law, relationship law, and then takon every day. Katikan ko na ilamasing. Kadena na katin takon na akalim as we speak it. Kat na made. When makum declare of your mind, ma it come from within. Makum som meditate ke phone, som kalye ke som shu Cermaya sapta tongol siya fos no ikot na ke me tongol akos. Mata ka ke kunokon siya ke mantian ngan ka Ephesus sapta luo me fos siya ngan tigin siya na ke singaw. Mal som proye ke ni ke klangan pa ita ka kasi ka kasi pang spiritual food siya makatinin no. Physical food siya ngayon mafat na pa na even the loin na ke kidney malfunction sila tigin tricycle niya. Mata ka ke poison kat kang. Ma ke mungo fellow lang. Mungo ka te laki at tarifin fellow siya pa ina kading kang. Ma e laki ngay pa ina kading rep makin. Organic food, not the processed food. Zero function sila kidney sila na mata ka ke paing ke mungo kat kang. Long yaw Sasu ko, in fact na sit na nga, inge na, kung nilang ta, di pinahin na di pa na mga peltolin lang siya. E kaya nga mo, di mo tool, takara kuno ka na, kaya ni, tufo kiti, kang nakitin mo. Na wanay wangin pa na Martin Trail siya. Naman pangi o yelal shetan nga, in my own experience, nga ito kaya. Mwet na lang si mo singin, aloing na ke factual tikin na ke zero functionality. Som comparing ma si tenil lakalim ke, tenil sapta si fosinga luli na ke, kat arke si. We are foreigners in the foreign land. When na tenil, kawak tolulal tala. Dahil som, in exile in a foreign land, toko siya singan akya mong lalos, ay lalos, proy. Proy, ka sinama reda managwan ka sa fela, katale pramay siksiko, dahil proy na siya, los na may keklang kenik, los inorek makin na makati atari, shakoof, siya wo na ke mano temple singa. Nga kung it's the same concept. Kataka proy na sinka, lanu siya discernment katindi na may wo na ke mano singa. If we got some main pang last 40 years, the next 40 years. If we got some when Kaslan got mataga, kaya got kasi, Kastakan gala, the last 40 years, the little force na the snipa, kataylik for finan Kosrae. It's not balanced. It's not even. As we walk sideways. Pang siya ma military commander siya liya ke soldier na tonight, like na balance. When you should be walk forward, balance, physically structure. I think fast sideways it's uneven. You're not fit to fight in combat. You sway left, right. But the trick na das Kosrae na walk. Instead of walking straight forward, showing physicality, it'll sway left, sway right. When they fall, makin poison katsang neck. Na mekat liangin na finan Kosrae, kidney problem. Misen sugar. When we're not going to the discernment. Proudly lost of about Jesus Christ. Or a lost land fellow, susikat, batam patating na kamalan fellow. When the kalamlan caught my nakukat na kaya yes my. If in kalamlan kat ashun, proudly lost of patakalan lema, lekas na siya kin kalam kela. Kat in physically me alert when kat preach the gospel of Jesus Christ.
Kat fa mange men ngak yang kin na Paingin la. Ngak Paishin la kus die. Ingen na ngak diagnose as man type 2. Type 2. Me high blood pressure. Nakingam tay ki kalla mongolo ko nam pangai Wulela. Wulela o yang ngakan taga focus na ke read pa palinakula note tiga ngan taga share. Ngat tikain omni si mga taplak na pe Wulela munuk pe na kayo. Wetoto la. Man paisin mataga nekat lang. Namtai somna na ke mungo Gerard Shaw, wana matelin mara ke sapta si fosinga lua, wana makaslan kata akalimye, namtai shala, namtai oyes to go ngan. Mafana siya tigin tres kol. Lain tolu ngate na mungo siya pela, ngafat na pela. Masi nga palain siya, taga wana may saslan siya. O energy sa dako wanangan focus lako wanan likiyac mga actively engaged na ke mga araw na pensi na nga sum kangla may siya nga masya aro pa nga samram ke maslan mayer siya Floriana ang masya nga flok nga at kuflan siya function man paisin masya nga kangla Di na muna kinsiya. Nara, wait Kosrae, katfat na paela, may kat na siltigin treskal na kaya, poroy lal, na kaya oyan from lal, we're feeding our kids poison. Amta Kosrae, ne force nga observe, tanto sano sinikek lang na lang sum itak krakas, may taga feed. Kaya nga mataya kaya, ngasam na nengay tang na poilus, poil mos, sumarok ni sang kititlik na tayo. Ngaysam. Kosum pusyong nua talta karela sang tal organic fice process. Ola siya nga wana tikin nila kalam niya, patkit ni siya pang, may patkit ni. Suka siya rin kulang patkit ni. Eske liye oye kadar ingin lang. Eske liye la pa kanam silang kada pagkatash kang. The last 40 years, compared to the next 40 years, the only way we can come to is follow nike kaslan kata. When am lutu che from notia kia. Los mta ke shaw follow metal shuk tal shit basum nike malan kad. Masap matay dakyan na sil mo siya. When pan nangai oye si may sang karingin may ito. Kaslan God. Pa may naging kang spiritual food. Instead of eating those poison physically 3 times a day, taka proy read pacl physically spiritually feed your soul is better than come eat 3 times a day, poison your own self. Pangay kalangin. Along kisin proy siya, along from ikesta sila lang tigin nga mukliyak nanto ka na kaya oye si may nagadinas ka nga ngayon nagada fresh na meat tigin trickle meat nga fresh na kaya may slide to arch makumesi befak arch makumesi befak okay si onso ko nga usi skeliela orekma me masidalon sintik nga fintena nagatay fresh na meat usi okay kachike right galim ngalong
kaksakin ke likiyac mayaklans ko ingen. Anak kostian dalik napa ikas ma dalikikas kan ma kimrala jutuan los arfinen yena Washington ons gongan madaliakla ki senria ki katanak falachilen lan ki senria Wisilipan nga vlogen belan yung kinakalimila siya ngan nangan we combine bayan Moullac. Tingin
Treskel kung kulo mallap, alle kaksakin klik forskningen ke, matwasingen tuya kaksakin kat ke, me palike lalos, kaksakin kat ke, me o kak lalos in tuya kero akflet lalos na sin nekesne, kayo. Na, betlas ko sa kat kulo mallap ke arslas, kai siesies, mataka Belgie, pasalos ke pelsinga, kulo mallap na siyum, kedikiosi kedigen forskningen, en wie met lasna, kayo ko sa ipema, Australios den al ge kamen lowosan ko kulo man lap kart ona ga dakkalim ya ga datga na ge me dawigen kuno kon na ge mande na to koyan na desum di interest kan na ge tustean to mas malu etra na tafu ma meluti la shike ya na ge me ne ma ya sapta singa ulche me machin ga mande an ne ga datga ga te ye to me tiki ga fak na ge an ka chibana usie me slide magat usie ka ya si befak si fela la plas magat askeni msingio wana ga dakkale me panga wikshaf la ke koto singe pa dakke march april may si fe si magat long fakin malam tolu na msingio pa ilang may kisya yok mo lusya agatlela unit tolu no na kay waparela kai si unit ke malam march april may na kapin may ye pange pangan si fe si magat ustaga wigat ke malam na phone singe may kisya yok le na enyen wukle may kisya yok le na enyen wukle pangan lay sinikar na kay wamagat tagam takke matan malam ma fashion lay sin singaw singal lu na week nga gadak siya figure lay sinak singal tolu na lay sinak singal tolu siya ba tagat front note ye kaya i lu matagal ke ngan pangan tagal ke fosnong lal ko flong liya na tolingol na ke me tolingol liya katagal likiyac kaya front note ye me masingan na ingin nakadatagal na ke KahsInKol throughout the week. Monday, Tuesday pagadaram sinyo. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, liye connection lang na ke me sifela lap singan. Aksasya yan siya wala yan. Nema ya singaw, first nung lalkos na gatulong ya. Wana nga kalam ya. Katagal likiyac akketeyac singan ni kaya. Napangay kitak sima kumaituyak read first net lake senria pangan got fatty population lom sin got large got fatty population lom sin got large tago ke fostol ngulya p nema yesingal fostol ngulya p na senria alunita wilarja etagore makin pena marichingan nema yesingal fostol lalgus na ke tolngulya ta sife na ke senrian patengan alu akketeyac nakatagan na ke kanon wikse pangan green luungan pa kadatagan akketeyac singya mante tuste Jeremiah tungol siye Ephesus saptalu ay no ilang silankat katagal itu Wednesday Thursday Friday kadali connection lan laingan na kay wana ke akketeyac sige mante pangan rhythm sing pangan pedal rhythm si may nakadinaske minkat nta sana flok lan lemo now can connect na ke KahsInKol God KahsInKol naman mwet pa Jesus Christ Genesis na ke Revelation pakat connect ina rin connect ikat kadin me kadin matana ke confine lan God long silan God now the only way to do that is to go we may kak na siltig interest kaling men if ingat loing da na au si ke shen repel au si ke shen rio pelchin which kada compromise you cannot deploy read pacl ke mante tusto men if ingom tui
Namalan fellow by nagkumo. That's just it. Kung di ka na-isla mo tong away from Jesus Christ, may kumesla, namalan fellow by nagkumo. Force lan fellow by nagkumo. We all need to keep our eyes on Jesus Christ. Na laya Jesus misenge, kasa itl naman mwet, taga misya Moullac som elusye comforter siya ba kat ngan matal. Na magkaya na third person in the triune God, kat ngan matal magkaya pa kay ni kesta na sikom Genesis ni Revelation. Kasa itl naman mwet, kasa pa Jesus Christ. Mwet tuti sa lakoma pa kat ngan matal. We have to have that relationship. Their religion, nothing about religion. It's relationship. Now, if you can establish relationship, you will not sway left or right. When you makarangan temple, pakita siya katin te sa lom singkat. Kat pa lom singkat, kat pa temple. Lam siya nga ifin furain siyom kaya rik malan nganin kom. Kumet te patatyang na kaya oyalan fel. Kumet wena tene, kawag tolu lalo siya. Elos mongo in aking siya oyekat. Mendali tala, dahil pa temple, dahil pa metlalad fungekat. Nga kong weapon na. If we want to keep the house of God going in His way, ikwepi ke malankat makain kastan kat we fukunan en likiyac in fellowship. Right, ingam tayo Kosrae, inge na we ngan na pa minga sumna pakanet pasha kya ushe fanak ya mosha tu fukunan kun pota sukak suko ike. That's it. Ligina konsumida tolla mani tolla pelum konsum sumnige me processed food. Processed food nga poison, man-made, chemical pa ara those kainan fin shelf pat. Now I'm speaking to the leaders, I'm speaking to the business owners finan Kosrae no phone nine kalam kela. Kalam makatil sinasikom musenya. We will start throwing everything that poison our people. Instead of wasting our time making money, kadaloing na kaya kuklan kata, ene na yung kalaklama sang akollah mwet Kosrae. Business owners na kayo, even kata kaliye matenil sapta si fosnya luak kalimyan, na ke maslash mwet Kosrae mo siya, kataliyan na pwela, kat mata ke loss, kat mata ke self-seeking. Ewa kata talamang kuluk na sin mweta, agat nakakakin na machine. Because this world is a money-making machine. It's a self-seeking machine. Money siya nga, di pa ka din nila. Mantinig ka siyete, kaya small mark, on ka slide siya nga pa ka din nila. Pao siya kanam siya na si kom. Pae, kolya nga kumin connect, akollah, takalan lay mo. It's sad to say that business leaders penge pasom trying to feed us the word of God. So inge la kadila kan kalam la art lut kikiap for the last 40 years. But the next 40 years we need to come back to the temple of the Lord. We need to reestablish God's work. We need to come back to where God is. Nakat pa long sin God machine, kat pa temple lan God machine. Kat in na kan follow na kaya mapay lan God by what? Surrender everything to God. If you come to surrender everything to God, na Satan is the other place, is the other way. You either in or you're not. Na kung kan distinguish machingan manifo, kada di shoot kalam na kalam siya na siya. With that being said, kada ka nagyamante. Me mutay kuno kon ngasho. Kulo malla kalwini. Brian Kesla, on matlik force natter, we mat klans of we're finan taxis.
I gestein awin na naklas ingen na festament. Kunokon sin lage mante meising alia Wulela saja. Wulela saja. Cermaya tungul fos non likos na tungul lakos. Kata usi me mariching kadin pen. Takat kalam gala si cermaya el met pacl yok kofalet. Ars me minor profit singalu ars major profit limegos kat kalam ke shimla ke Old Testament. Cermaya el mutkuya mail teka kalansapi me Southern Kingdom ke ye yanal lish. Dai mutkuya mail dai ke 629 nige 562 BC. Na if ingat liye time frame singan kataliye danail teka kabenain liye masikyak kalong masikyak fina Northern Kingdom 722 BC. Na teka liye la ma pa isikyak na sin Southern Kingdom Juda. Matanfel Juda. Isikyak na silos. As a matter of fact, para Jeremiah teka katinrep makanal lensom warning ni mwet LEUM God ke Southern Kingdom. Eliye masin Nebuchadnezzar leteka. Me Babylon exile singa nitak yang eliye elsom warning e. If ngom del develop na ke akollah God, del show. Na me na ilya kung fingom som ready me Jeremiah sapta sine ke sapta tolu. Ngara litu deng nga man kasi kita mana ilya pamainge. Elo som ni ke akollah God. El tal shit be follow na ke mashallah. Tal follow na ke oyelan mwet. Lal na pa reading man kasi kita gas na to as par makinyak ke. Sapta to lu me ala kalam na elo som ni kina pa ako makati laki na shilos nga. Fingom siya na som tolla pelom kon ready kumali kalam na pa ikela me when in the same concept, same principle pagkatash kem siya nake what happened for the last 40 years nake condition on with Kosrae musing nake mai ta kana sin litnetin kat ngefin dal je folla nake malan God. Na warning after warning chairman launching may Shafla dal din of law na Mexikia Kadilushel Nebuchadnezzar Babylon Kanausla Temple of Solomon Usla Kanua Usla Mitnesum Take 605 BC 605 Shoshi made a batten in Ma Utakle 597 BC Utak the Fulchak Luongan 586 BC, show Canaan Jerusalem, utak lamit. Tashigin non ka nage, it for long luo, shim la BC, mautak the Northern Kingdom. Assyria, Matanfel Assyria took a wuslamit in shop, like a show. Now compare 605, 7. Yes, you've got the Southern Kingdom, liye masikat na si Northern Kingdom man. Pero tala full la, flot na kaya kukuhan God. Man, taliye masikat na siya los. O tal din. Tal los la ligi na mate. Tal mata na kaya kukuhan mate. Tal, wal ka na masap mate. Itak na siya los eh. Yeah, Mount Sinai. Daom ni eh. Efingati Moullac from machine Papa no makatash kem sing warning after warning didn't take on the Kaksakin God. A Bible of Mo Utakachima, some from Gunya, she teslung a subtacle for Shingalton getting a like of snake.
it's imminent. Wangan may tatalay sikiyak niya. Na warning may tagakay na sikum kaya malutut siya nga. Na kaya wala yung sasi siya nga. Ina na likiyac na sikumin katin oktari katin mata na kaya malangkat. Efing kung papasin na siya luman, kumin na pa kung tuyak. Aro proilum, aro ditilumin, nom siman. In okya na may tlas ko siya na kaya mapailan kat magin. Katas ke siya technically. May siya nga, pasinful nature siya nga. Tasok ta katangyak ta tarik siya penel ta kami siya Moullac finsak siya song. Wala yang takal na kaya puklal maya kaya sapta tonwal siya nga. Katalieta na, is future. Wala yang maltasang na sila Prem, David, Palestinian covenant nga. Katalieta na, masing atak phone nila. El tram kun future event siya kwa nga. Wala yang sasi siya nga isikyak kaya kata siya na falokon man nakayawa talik natal. Falok na Jerusalem. Tana pange masima inkayen me prophets, minor prophets, major prophet nga liye ikek na nasyelos siepel katla falokon usme. Evingat som liye nage masimle soil liye masimle. Minor prophet soil liye. Wala yang sa sisima sampung kinyak ke. Karela kunokon siya nagkamantiyang. Soil liye ke sapta liyo, fos nungol siya nungol litkor. Silbe liye ke sapta tolu, fos singal ko siya nungol siya. Emo siya liye pe. Bel siya tok. Sapta liye, fos singal tolu nga siya megor. Maika, sapta akor fos siya nagkitkor. Sefanaya. Elie ke sapta tolu fos nongol. Habakkuk sapta liu fos singalakor. Zechariah sapta alikor fos tolu nete akor. Shilpe Zechariah singalakor singalon kos nongol siye. Ekai sapta liu fos on kos nageya. Minor prophet it kos liye future event shima. Tako nage walang sashi shima. Samsung niya ke Jeremiah tongol siya magdadala reading kitin Paing. 2467. Likiyac ye average between 400 years before Jesus Christ was born, crucified, resurrected. In maslun ye fuko PC, ka 400 PC para champion nga. Ang masing nga sumna likiyac. It's future event. Minor na yung likiyac, may tiki masing nga likiyac, may tala minor course nga liya nga pa, rapture siya, 7 sung sapta course, for singal 7 years of tribulation siya nga na, 1,000 years siya nga pa tala liya nga. Wala yung sasi siya ka, matagal kaya, may Jeremiah sapta tonwal siya, fos nung likor tonwal akos nga, pataka katli na kaya 1,000 years of millennium siya nga. Siya wala la sa siya. Pero siya nga, katla flokon mamatwal na kayo. But, they have to go through a time, Jacob's time. Katali na wat papa na siya na kaya, may Jeremiah tonwal, may tigi Jeremiah tonwal siya. Aske fos on kos na kaya alkos ma. There's a future event called Times of Jacob Trouble. To, if ingat liye sapta si tukngan, sapta tonwal siya na, tukun masingan, restoration siya. Pel na kayo siya na sintlik na tingkad nga, Israelite, ta tukun masingan, restoration pa, kaya taga sampram kini. So, if ingat liye, the minor prophet nga magaya na, Jeremiah ba, pamanrichim siya nga, Ezekiel liye pa, Isaiah liye pa. Illustrate that there's a future event called Yetausinsi. Na New Testament katakal yeta na el siya beloved son el liye ke Revelation long old for akos na ke on course.
Eli singen repeat pelon kos. Len riti ma singen in chip na context silas na ke masikatas kangen. Saptalong ul ke revelation. Sie tausin ye. En ali sie lu puven aitu in kasaume el shuo ki na ke love lan apis asoko shein lala. El shukil ya trakan el inge elinge serpent suko in pel eumeta siya pang devil ka Satan el kapil ya ke sie tausin ye. El lu puven siya lana in love in apis el lakil ye sili ya Thailand tia sivil kia pamatan fella Neke shafla sie tausin ye. Tukun mainge elefa tele yakle ke katin pel. En ali tron pospos itakyang na selos siamata fe ko inorek nananko. Elosinge pa nganalo siya enwaki keshupen elos sulkakin mapaye siya chisa silfakak. Oye be Kaslan God. Elos tia we alu na sin kosro salal suko ha. Kama shlalal. A elos tia be we akollah kosro suko ha. Fin maton solos. Ka fin paulos. Elos Moullac elos Wulela Christ lemi ke 7000 year. Mise met mise nge elos tia Moullac na ne ke shafla 7000 year. Paing Moullac shemet lan met mise ingan aulena in shewu elos shel we Moullac shemet. Wangen kalan mise akluna fellows. Elos fa met tolan God elan Christ. Elos fa wela lemi ke 7000 year. 1, 2, 3, 4, 5. Tukun shafla 7000 year. Fingat li fos saptalong fos ikas nege fos nege fos it kosngen fa 7000 year. Pelon kos. Na fingat taka li soil, Amos, Micah, Zephaniah, Habakkuk, Zechariah, Akai, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, elos net na li 1000 years inga. Nakataga na Revelation bakat li sonel somos lakas saptalongol. Kat fact mga men art lutut kike famo ewan niya 1000 year. Wang met someone matching up, Bible someone. Met pacl minor, met pacl yo major minor ng elos li. New Testament son li. Son li mamit pacl ng from kin. In other words, ya 1000 years ago. Ito ka likiyac. Likin na lutut sa tao ma iwangan. Pitcha shal sinapangan it physically happen. Physically happen. Now if me covenant may takyang na si Leprem, David, we Palestinian, we oya na kayo may takyang kewaleng matangan. Ito ka akfonyak lagi yataw sinching. Tasok the mitiki yataw sinching kick in happen. There's need to be what? A rapture. 7 years of tribulation. Me panake checkups. Ulang singan reading up na fin akan sukak fosya. Sisak luklak. In an aspel siya ka akalim en singan. Jeremiah tolingol fosit ko akalim yang. Siya len nakuluk etako. Wangin siya len siya ka in lamayak na kya. Siya pel in forska na sin metlak. Tasok tayo lo siya fa mol at yemisya. Pangan masam from kanya mo times of trouble na sin check up people. But then li set of 70 years singan mapapala kalimitay mo. Kachisel daga hilyak na in Jerusalem maki ye onmolya. En wakiel when atenel saptaya fos long lakos long liko sa kalamingan. En wakiel na inge since he was resurrected so our biblical post singing
Yaun ngul yangan akfonye yakle. Yeit ngaul jabat ntasanung. Ye akit ngaul siya. Kat arsin maslon yaun ngul yeit ngaul. In maslon masingen pa akalimimo dispensation of grace. Takotin yoklan gat pagadash kengin. Desin pa masa. Fon na taga kekshmen me chijasil taga katang la makuluk mishe ke moulal chivena. Inu siya may sang siya mga kumena nashkya. Na part of the plan singen pa lik natin katin the Israelites, they are being sidetracked. Tang natasano yakit niya uchilal dahil nga. Kat church, dispensan ni Christian Marella munung Christ ha, katautak ya, song. Na mo yay koshe ka yakit niya ultima tenel ito ka na talik na tingkat nga. The Israelites. Na mwet na kayo matinarela utak yak singan, song ba na kaya it course 7 years singan. Na 7 years singan, pati kinantakal na may pa na kayo. Even kung kita lang may sikyak imaklon yay course singan, sumta griti fakyak on course, nake fakyak singalal course. Makuluk na kayo mga chairman yay lakal na may sapta tongul, fosit course, we tene liengan, pacl la son el shalala, likiyac. Sapta on course, nake sapta singalal course. 7 years of tribulation. Be a church. Tigin megel, tigin treskel lakal na may malamtaria. Church Luoyana, out of those 7 churches, academic sapta siya luotolu, Luoyana, akustan na kaya akukan ka. Elos pa utak lason. Na ivingat liye sapta akos ket Revelation, Kalwaniya church pel, ngamo pel singalya from sapta siya luotolu. Tekta pel singalya ka year. But anyway, church Kalwaniya ke sapta siya luotolu. Sapta akos, fala kung tesit Belmont Church, manutak la. Na mo, el siya deserving, marsam from kindiyak sa sapta limekos ngan. El pataga, mtek unseal me seal it kos marsam from kindiyak limekos ngan. Jesus Christ, the slain lamb, na kaya kayo ngan tek sikyak song. Kadindi akwaklan kahtala shala, but design everything. And engineer a time means of life lakom. Way of salvation. Akwa kitari, fon nakatanta na sango in sikya. In other words, we have to have our faith in his plan. La metpala ikos minor, metpala tolu major, elos nga taliye yataw sinsingan. In the New Testament, son, the beloved, el tsumosla, sapta longol, fos sinakikos. Repeat, yataw sinsingan. Pelon kos. In other words, emphasis, repetition kian, yok. Esikya. Naslut-lut, rektanay Kosrae. Dina fact mo, eas yataw sinsin. Apasim lalak, akalimia. Nabada daga Riti kes foston likos na ke meton Moullac ngan kadin etal pelche mai ta gong pelche katta shi ba recader mai tlaling from all nations wana metal Moullac foston mul siak kalamingan eta gata na me katkan nila Bible speaks of a perfect condition environment a righteousness by ruling when Jesus paimta get thrown chingan finfel ruli when a David el the ruli and Israel na metlan tribe singaw ngan when I lola na sila prem ngan talpa the ruli when I sheep of flock nyak yang and lalos my promise ye ke Genesis ngan ingin na Israel el being sidetrack yakelos.
Manelos reject Messiah. Na pangay masimay tagas li na ke lututal Jesus Christ ke der ministry la. Kumen na sinmait nga ne ke pelikar. Ikos pelik nga well. We ka kit nga ulsa padanta sanu. Pai taga fakat na pai pakoten yok na sintik na tingkat the Israelites. Leta ka mait nga fall na. Aulia. Maningin na for this to the very second. To this very second, may choose nga the life ng Jesus Christ. Kauli, when na siya maputik nga, kaya kalang kawalos. Uniquely na ke background siya nga, may palangan na fon na somliye yataw siya nga, or what they did not see. Pataga, tigin tres kalintak, trampam kalal Paul. May palangan na kayo liye future events nga yataw siya adal din na liye church. Dal din na liye la yas masipang body of Christ. Papolil taga kalimye mo tukunil folla kesben pakotan yoklan kat for el traveling na Damascus. Jesus el akollah. Toko yang nake tukun el comforted ngan nta karoli tilan ngan el fact sivena fact this is the mystery met pa denai takna sin met palangan oye si mai takna sin podingan body of Christ me body of Christ singan munum Christ singan believing Jews and Gentiles pang Christian la kato preaching Lasha, KahsInKol kata may choose maricheck Jesus' first coming in this lifetime. But this 70th week, 7 years of tribulation chingan, times of check of trouble, ito ka kalim na pala, tala liyak na pwede, tal fulaw liyak, la pwede Jesus pan, masaya siya pang, pangit pa ko tanyok man ka. Na el ka insik mengen na okay sabihin yok te pakoten na el kakasik na ke met na kawa tisar la pa met na kain for lao yak a lifetime sing flop no right. Now with that being said kata usi me mariching right la na kat fast na met fosi long lit ko fast na met Jeremiah tong si fast long lit ko tong lakor nga LEUM GOD fa mo pel si ta ko kenga fa Poshele pushen mwet a Kosrae rolos infel Israel chuta. Long alkos. Na wena kengata haruin foshet hamakinya topkakanla kanausla fukulya in Belfast nga fa waya pe haruin yokolosi masyalo Kepel siya sama mweta tia sifil fak kash shinge. Baba ne kang na krip mukol ataliga isla wuselos. Efa oinge katena siya kang krip mukol wuselos sifena fa isla. Ek kai siya mwet fa minsya keshben Kolukal sifena. Poston will see. LEUM GOD in fact, tel siya taga ke nga fa aki siya walang sasya yun met Israel yun met Juda. Eva tiya wen walang mata siya nga ta orela yun met mata lalos pel siya nga ta shrukya Paolo siya kolos musligyan itcha. Nga finne wana siya mukultama na sielos alos ta tiyan liang walang siya. Walang sasya siya nga era yun met Israel fa oinge. Nga fa likiyac masaplak inelos, somos na insielos, nga fa katlalos, elos, fa metlak. Fos tolngulakos. Wangen sielos fa eninain luti met infel siya in ito ke LEUM GOD. Mayen, met na kawa fa iteya. Takirun met siya arulan ng pasyal, neke elos siya flatana.
ngafananap nas ke makuluk lalos ngafa tiesfil esam masata lalos LEUM GOD pa maingi Pangan Mwe Read matagal na ge fos long lead course na ge tol Moullac Pangan me masih may nagaling broile metigat ka akketeyac me fos gashmen namnas ke broi kat flat na nagadal shu kaksakin ke gas molom masih betaga akes makinye ke define works LEUM define ways, define promises, define purposes. Nas tivigat isung niya gas molom daganin na leto akwak LEUM. Wana kumakal ni me na ke book chermaya. Komita ma wana shish. Kom akketeyac. Nara na sintalik na tum Israel. Contrast siya katin nito na ke New Covenant si mataga ke Son Jesus Christ. Kating kalam ito na pa'y na messing. True KahsInKol, kenin Jesus siya matanglas. Amen. Amen. Well, me katliye na pa'y la akwa mataga na siya nga ifing katliye. Wapen na daga na ke saptalong ya fasingal chiyesing ke chermaya. Ngamagay na pa ito mga ako na shoes. Akollah ka pa in ara takuwasin kapkapak etiyeng kanaus kosle. En short belwo makuwas finchak na ke. God samsam na sindal in Israel. Ako may taga in the same confinement na ke me fulfill finchakshine ke masaya she lan madiprunga matagana ke Genesis story for singal megos tagana le Abraham through Abraham le place no phone na mit fell nagataga ka part na ke oyelan God ke spiritual birth si mataga ke Wulela lan God ke John 3:16 for example tagana ke casting faith in Jesus Christ. Pingat som na ke Old Testament li na ke akwak ma katil na sil tignatin ka ingatan na ke lala po man na kawan ta na ke wala na lal. Elita ke lan talik natin nga Jeremiah 29:11. Sound true history taga New Testament taga ke 2025 ta na it's the same work fulfilling one person. Desire land God in akketeyac. But Jesus Christ. Bang a means of salvation sima taga na shaleya typology. Taga na ka foreshadow na ka ret malantal na din Israel nga. Laret magan Israel lights nga. In fact, wala na lal mataga. Taga liye fon na napay ke covenant sima elsang na sintik Israel nga. Kateka part na ke masing ito na in a spiritual sense. Physically, elsang en lalosan. Pagkatakala ke background siya. En singan ito ke 1,000 year of millennium singan. Taga din Israel kadin kalam ke la. Kata utak la som. Belsi ka utak la o. Kata converted. Kata instantly taga na ke me glorified party sima samsam kinyak ke chisel mo yak ke linak tolu. Kanike transfiguration sima be the same son die la mano lekla. Kata soga manos pang. Kata som we Jesus Christ while we up there getting our crown kat me el kat som le obi metlal fungi ke or malash ke mol singa. While we up there, yay question daga siba flot na natin kat the Israelites le reni may pang covenant ma sam from win yake sure maya ton mulsi church utak yaktar yay question sikya pelkeo kadina daga nin akketeyac yay question to in a general sense pelko chilan natin kat ngan
ito ka mene pangan pakutan niya klala. Wait nga na siya before laulia. Nakakatkalam kela, samsam kanya 144,000. 144,000 elelektari. Yay ko siya nga sumna sikya ka elelektari. Sila eletari. Wait nga ne kela siya lang sila. 12,000 for 12 tribes. Well, 144,000 electari during those seven years. Now, with so 144,000, and that by to yakkalensap gospel singen. Now, I pe o ye me prophet lumay tago. With ko mo election me Moses ye tago we pe proclaim gospel singen belching and what ye elos. Now, may ita sang pe o ye may akmanasi lalal fun lan met ngen belching. Tagading kalam na kela ye ko singen kay ok nga taga ay asmet mole. Flok na kaya mapailan ka. Na me as akal el siya kuluklan na. Antichrist singan a rule in Belgium and we track and sukungan. We me prophet likiyac siya. Elos kayo ay aro o yan na kuluk. May tayo siyangin kaya. Na numbering system siya matagagaya sapta singal tolu ke fakya ngan. Evin kom te aske sila ki ke for it ka boom. Kume ko flan na transaction kume met na kaya o kume margin siya le wangin ma kume kang e kayo erek na siya fin tali la wan mark e ka pa na nen wakikum. Yay ko siya ba sampram kanya ngan. Wan na ma sampram kanya ke saptaon kot ni ke singalal ko ke fakya ngan. Tagat fact mga in a general sense kating kalam kelna. If you got the will takyak, be expect to be in that 7 years of tribulation. Siya kayo kligi na makatplakin ke mulching. Mga ninanan sikya metigi mga si Chermaya lieng. Chermaya tongul siya. Foston likot na ke me tongulakos. Rapture 7 years tribulation na 1,000 year. Na even katkalim gather na second coming chingan etago Armageddon mayun siya sikyak pe. Jesus letago we church we matlal fung na wa flow. Ruli fella singan. Na condition man fella singan pa mut kaya ma may lalal fung na kayo. Elos na kawa siya Moullac 7 years of tribulation e ilyak na kaya 1,000 years singan. In a mortal body. In a mortal body. A God siya tagay kasama me. We, Jesus, na ke yataw sinchengan in a glorified bodies. Righteousness will rule in that. Joy and peace will rule in that. The fakyak pe mo easpe oye me etaka fungul gospel sika wala na silang kat nganta. Jesus la rule Jerusalem. Yataw siya. Yataw siya la rule. Nakataga riti makatriti piya nga na pangan. Pafaka ke marichi makatakyalamingan. Masa pa isim lain siyan mo. Ito wana masap si malsang na siya Moses. Taka likiyac ke template. Mana kayo ay aske nanaklan mo insiyan mo. In other words, ngon pa uskat. Molingan pa na nakatin takya moching yan man kata transition sumpa na ke masima click na din ka nga recheck na mo siya wangin o iya siya kalam na ke son saptatolu Nicodemus elos sasla ke masap o elos tinalila ngon the third person of triune God pa inanayin ilyak na yung God, actually God. Nicodemus should dinali. In other words, Nicodemus should represent 70 members of council sima high court systems in and Palestine ka Israel and Belgium. It represent using kalme the rest of them don't know the transformation. Me masimata ka na ke Jesus la misya Moullac som e usi ngon singan. Talting ali singan.
Na para that being sidetrack ki ni mo sing. Na kesu ben pak ng yoklan ka let ka pang wala ang sa sing. La follow on mamatlan na phone. Ruli elo siya sit pa na follow na Jerusalem. Ruli yan siya ma el sang na siya Abraham physically. Now there's so much thing we need to research during this 1,000-year millennium. The academic in a general sense, they are immortal bodies in that 1,000 year. Na are makuluk pa manifo, Satan the release at the end of toward the end of 1,000-year millennium. Then sibaro pushaf lalal. O mesh academic, Asia the kakanaw la Satan we might find na kayo. Now I think katli me oyan or malankat na sintal in Israel nga compare na kemo kum machine church believing church God pagkadel or makiningi na in fact oyelal fin fellow loshing when I learned makan talik na din Israelites in the Old Testament in fact na sin mit ken in fact na sin mit amun in fact wala na lan God tal dinarela pwaya masingan tal dinarela kalim Kalim na ke shaw lalos, kalim na ke flock lalos, kalim na pa na ke 400 years of silencing and pataga funeral son Baptist, taga Jesus Christ ngayon, kataga wala yung singa pa taga Jesus Christ back fon yela, letaga rule yataw sinsingan, mitlan commerce, managay wire ke Jerusalem in the future, 1,000 year, day na yung si perfect man Jesus la. Yalda kalim na siya Jesus. Tino kung siya some preach. When nakaway tala siya Jesus, he is gonna be in presence. So rapture, 7 years of tribulation, 1,000-year millennium. Toko yang, pitel taga kalimiga pita saptalu. Renovation by fire. Aksashi yak managayo. Na toko yung aksashi singan, new heaven, new earth. Na mangan na phone na artline na nan katagape. That's just the general sequence of events may na kadin pacl fast kin pel na kayo. Kadin de patatyang mo ntasano comeback fun si mo. Di pa nga ntasano. Kat ntasano graduate si kat planning kadin some graduate mo. We're not operating on world system. Kat operating on sequence of event ke end time eschatology bakit kapas na kaya and the only way we can kapas na kaya mas ngayon pa ikat na sila tigin treskan na taga lipan tigin megil tamal chelle metlas na kayo Kosrae kadin enan tagamta siba na okala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday compare na ka last 40 years nga fact na pa if in pa ka to kala kaya akoklan God in the last 40 years we're not gonna sway left and right. Left and right. We're not gonna live right. Okay, systematically move forward. When natin mo, mtaki akwan God. Fact namit ntasano restoration siya. In the last 40 years, if akatalamit Omne fakya ke Aisha, fakya ke Jeremiah, metlan ka ng roof le manalos. Solot le manalos. Aun si fellows. Roof le. Masingan ka nga ridi, ang amot ko na masinga pa, pamisensyo ka siya. Manos pa mangulang. It's the same concept. O may katinat ka liye, wala yung sasya ka, wala yung katinat ka na kakuklan ka. Kat mata ke rolly pace system nga. Siya tinayta mawuna ke insiyesh. Mawuna ke mano siya nga. Kat magana, elba creator. It's much like chana sin neka reflection yung usi map siya kating kalam gela. Kat pa lom sin kat mising. Kat pa tempolan kat. So therefore, makin malan kat in maintain temple siya nga. Mata ke kaslan kat. Spiritual food. Na toko yang kumsum na kaya organic food. Mungo kaya, wait, kyu siya nga kang lale, usi. Watermelon siya nga kang, wait, sa lo siya.
Wona ke dikinangan sumta mo ice cream mo me Burger King kan ngakang met mangan. Kumni ngatan ta nim Mountain Dew six-pack sin lensya. Man nakuluk pa nakeman. Efo sikakangin na siya musenge pa pen na taga narun me talik na rin kan. Dahil sumni ka ako kwan kat. Ta yok pa ko tanin kat na sikko. Pang mas mga uminan taga usi met la. Kat ne siya ko sang sumna floko. He could have already come back. Taingin ay one of my lakang get Peter. Ko siya yung sila force in likiyac. Mamo Peter luo Garcia, kasi Peter Garcia ting triskal. Laltes slaklak lan follow, kelke met na kawan follow na ka kuklal. Askela dalan Peter. Pakataskam singin. Evin got mata na ke kalam lan felang na man no stalik na tas ngay panang consequences ma ito ka na runtlik na tas ngay pakat liya mo singin. Klik na force. Takin mas. Tiba ano remalan God. Remalan God apa katliye kel tenel mang. Katliye kel Stephen. Katliye kel Peter ma Stephen ma. Taltu yak sampram yemantan may ta syanum romanolos. Tenel kawak tululala. Sumta toksan nebagin na sila le. Maye kalam lan mwet. Marun God. God sina ma sampram rela manakawan ka sa felate. Elefaloko. Wala yung sasi si Malsang na si Chairman yang elefaloko. Lefaloko. Lewelolosk. Kaya tao siya. Masap na kayo. Itak yang na insielos. Ako mas ke masing mising. Molin nga na pamawula. Molin ko ay minsya. Now we need to start there first. Taka molin nga. Fika molin nga na. Read the Genesis. Kang Exodus. Snack kin Jeremiah. Rela siya ipentoa. Kumikasta na. Bye. Kospelan mak meto paleng. Us 4-4. Engan kin. Proy kin. Likin akong taga. Elya kin physical fitness. Physical molin ko aluman. Kung sumta. Nan ka steak. Nan ka kain mongo mamungay tang tana. Manay sang kanaus kumla. Akum taga na kaya. Ako kwan ka. Proy na siya. Siya kan usyot. Kalim lalim pen kum ke mulsing. Pangawalang sa si mga uminan siya. Pero nagaywa, we are indirectly affected ke maitak yang nasi leprem. Jeremiah ka David mangan. Siya pelto, katawer, walal chijas taka. Ne choose them, we rule, we mat nagaywangan. Pangang finchak. Finchak na wo siya, finchak na ka siya. Wala lalangkad. Wangin malfactor. Kulang malap ke may kuno kan na ke mantian kada som me nel tin treskalan to ko na ke tuste agat fato ko na ke kaliya tigin kum kulang malap mali akketeyac na ulong manche unsa konge kadin lipselaga chulagas na met. right kulang malap Wana. Ajid berske. Aklas katang yas konge fa katwas na met.
Siak le ngam mute, nga fat mo metla shoot wa. Alla won na pa. Lumala ba gelos. Ala na tangalya kina o sige onzugongan. Lumala pensin mo chima me compose yangan. Na lamsilipan lumalap kaksakin ke akketeyac na lowos kumrela na sesngan. Pinpoy kat kain suang na ke me malutisi na ke ko mananaksin ke tustian ngan nakate oana ke kate me fast na met ke pelsinge. Nakiakketeyac si loma ala uskat me nakikum ko samsam kun naki eschatology yan. Pangan mo migas na nasik na ke R tolu or medyo faka return. Oh, rapture. Rapture, return. Na retribution. Kad bangan. Wanan matulungan po niya penakya nga or research log. Kulo mala. Diyan na masingay nan ke me at ngalla siya kadin liyela manayok si bangan. End game singay kadin kainte lose sight of it. The objective end game kulo mala. The objective. Tawa ke kapan floko na meta. Kadin ito la. Bangan military planning. Talsum the objective look at the side and plan. Backward planning. Na yun na din di end time predestination nga liye or malan ka tala phone natari. May sikya nga phone natari. Kulo tigin nga. Are you gonna accomplish it how are you gonna reach that? Yes, kulo. Kung som nag-sol siya kumita mangera. Nara euskat me may luto siya tustian kan ngayon kami nanaksingan. Paya Wulela sa asisiba kumakalimya na mayen kaya pa si magat na nagenge mekat kain na rain kain convigi kat kadinurala commitment sin si kakiyoye kasela siya. Nara kim samam ke Wulela sa asisingen dagoryo charmayan alena yokshi bebe kadin kapsyon na siya Paul ilte sisin mat sabat ajakta. By the way, pacl. Mutawaek tunan sin pacl.
Ilala na me usi nage church planting singa labangan masilaske. Nara background lang tashik buksinga Ephesus elmtarom na enda ke kapur tashak ta full elkain me elkain sim. Na pa uskat me nake magataske nge pangasie prison epistle lalma sham kunyak ka. Nara ke me mutawaek fasit koshemet nge ngan usisi tashik rakin rekma me akshin botsukan dek nge mausi nge nake simsi lal pol nge el sham kun na yok na ke me nake Wulela nge nara mutawaek sham kun ke eluse moul elak Moullac nakatwipen na Moullac na fani nake fosa konkos nake inge na LEUM GOD somasle poleyot during kat baba na eta ka mekal me na sikkum nangamo ingain me usi katin kain anchi babal de ka finga kain share screen ke malutu chingash ke Ephesus na ngan kain display met tigat fasna meta fakat fasna met ngan kain akketeyac ke katash ke saptaluo na fos sino ke singaulan wapin kain display dia Merichilash nge bange lakshani kabinadash ke babala bange nangan ralan yogali katashik the Mr. Libang kundi alem well langan sali katashik mangarang in mo galam kal bange merichilash ma aja avasina ke singal bamulutu chinge liki mission na ke moul abafakla impel meta kosmisen ngon ke sipen siakosten lowos ake makuluk lowos Kipelse kosta fastiku no yakuluklan vela. Kosta akos LEUM kuluk siya kolngan kuluk yan engyengo. Ngan siya lemi mwet siya akos kadin pelingi. Paya kat na kayo ano losin molin mwet. Kat tau ko na malang silan manos enanaklas. Inoyen Moullac kaden na eismat mwetan kaksakin God oana mwet na kayo. Dajakta yokle na pakuten LEUM GOD elang silal na shesh arle na yok. Panang kikat misen ngon kesiakos slash elak Moullac oana kel ak Moullac Christ. Kos Moullac lagi Lungkulacng LEUM GOD kikat kapasyang na sin Christ Jesus kadelak Moullac you're in Christ tiging in mise. Takatwa wala lemian in Kosrae. Ilara maingin akkelemye na keful na kayo wafasha. Kaspin Lungkulacng lalaplal, kilang silal, sila kalem in Christ Jesus. The Lungkulacng LEUM GOD, was Moullac lagi lalalfungi. Tiya makosifanara, o magkadesin God me. Kishpen tiya make urekmalan mwet, na wangin madin ka in konkin ke. Kadil rekat laingi, takikat kapas na sin Christ Jesus, kadinaramawo, fan na kilem lal na shesh, ilakula na shesh, inaro. Katagan ipray ke merichinge, kat kaksakin gom, kat papatamasin Kosrae. Inwi na melutut ma, Jeremiah ilakalem yun na sin, talik na tum in pellal, kat takapen dutut kun, kastal, Paul gintan kapur, asin na sin church Ephesus. Kat kulang malap na siyum kat papa. La, neo inge na sin matsaplom, o matsaplo silom inge.
Elutikat kadindiana flekla, pelin kapurlal, eşaknaro rekmalal, kamakunel. Maingi akketeyac kelalal fungilasha, kekat ritkina. Egat kulomalap na siyum, na kasum daga kalemila, chicken flok na yurumpise. Panang katlalal fungila, kas na kayo makatlipsela, mataga kemasiwas bayelom, el moklikat perkinsiyas. Akketeyac eklalan molen dawaktari. Keshbin kaksakin. Kinin mo na Jesus Christ sa katlal fungike, katlang sifac malap na siyum. Amen. An dulokin ya share screen laka. An si feedback nak mat luti siya wiowos, Mr. Liban. Inkain kaksakin wiowos. Nakade fast na met ki akketeyac toto maash ki malutut si bakadashkenge. Ankain me uskat me nagim tawakia. Malutut siya nga nag-iuslip sila el sham kun na yok na ki likiyac, made a life with Christ. Nara anayin sila kun me tafuyen na saptasimit ki me puksinge pa takange. Nara takain akalemye na ki ipsemit kan sham kun na ki kat etaka ki fasyaklunge. Na lusi mo ki fasyaklume koshke on kosh na Moullac silan when kulosina fanna nadal mataka misyenge na soeklala in matalepole yuturin God na pangi masi matakay nakkayac mutlalalfungi. Mayen at the end of the study ki makat finjak na ke front load si mo replay kaya. Maingi usi na sishkatin kay nitala me kadinin nash confidentialash ananas kasilash makat ace ki makat lutlut kunge in or usi na sis righteous living zi kadin kay nash ke in ma kaksakin God in kain likiyac in kashagat ke Moullac. Narafakla in pel meda kos misen ngan kishbin siakos lowos ya lowos. Wages of sin is death. Pole lakkalim yebe masing in the sin walel Roma. Nara pange masira le yokshbenash for la audiaxi. Finga komte orela for la audiaxinge in lem dalaek kima malang shikatiaka. Na kospel singe ka benan wangan shibenasikom. Eta memi finga tiela lalfungi bakalme bakatena eskatjang. Te kalme bakadenan perfect. We come as we are. No you're God papa. Status la ratelia. Wall la rate benaelia. Ifanga fako inge. Sholepe Matayas kepelsi machuda si Sicilea. Na convinti che pebola c'è mesce jangalla ka wangan ma ilorella ki shollelala. It's just a 0 placeholder. Na banang mangit ko inakkayagat. Just status lasha. Masi mga kuminka nakalena ba. Lang si kaujilan limkat nge. Insa pa mawin kulo si fan na natal. Mga kuminkain ace mole singe. Naraki first singe. El tafe mana makalemia ki saptasi. First singe liya nagalongol dolo siya fakainge. Eki yokien kalal siya rekmain God siya lalalfungi. The keyword singan. Lalalfungi. Masif fan nakat papal chikan nakmanas na si kumkea pa. Blasphemy. Kengan matal. Pakalmean pa. Nga kuminti lalalfungi. Kosrae. Tayak pelikashma. Bushapash. Ko oyefa kama. Meta makikati. Para katsamram kunla. We are in a period of grace. Lungkulacng ingena. Masap ngetulukin ya meta liki. Uchiak na Wulela sima. Jesus Christ, when kulo si fanan natin God. Elmi siya somdari. Matalepo layo tirin God papa. Kika chamcham ki masap po. Wana nga kalim pelpos. Kung mwet laliye. Ke kof ekle siya.
Siya o yesingan. Moses si kala like Nile River. Nile River liklesha. Ilalash. May anak iwa ki masa pa alasha. Pangan masikyak ki masa pa. Pa Judaizer ngilalvung ike. Para los lalvung ike kosla kanin mangen. Na masap fakape. Maurelen tulukun yesim din som na ke. Moullac. Pasi saray kaya nga keep the major. The minor masishik ngayon. Non-essentialities ngayon. Mamakat mo takakain kun na ke fakya na ke KahsInKol mangan in minor. Mama yok si beba nga kung nalalfung channel sa sticky revelation. Na pangan nalalfung pailang si mga akom takaksasay temple si makatus nga nagsi kaksakin taon ko siya likiyac kalemian. Kat temple si sengan lan KahsInKol. Na panang rakitalik natin siya masa. Kikat ko lem dalek yitan kat falet lasha. Kadasho la paus kalya dalik natin siya. Elos kaile. Sikiyak sinlem kipel si ma el son dalik sinat Chirus. El shukya talit silang talit. Talita kahum. Talik siya Moullac. Tasik ta masila ramita pa. Elas na mit na kawan room siya. Malit na ma-enter the spirit kilalalfungi. Na likiya na inner circle la Wulela. Mit mawikom in loms yung vintilalalfungi. Ila enter the spirit of healing siya. Nara orik main God sa lalalfungi. Kasi penay pa el direct makun inak Moullac Christ tigimisya. Akil ye lepo leyo chelin kasao. Christ el falet ligilem na kayo in kasao. Ngalo kun ki alo simit lak online ki KahsInKol ki superiority. Bange. El falet ligilem na kayo in kasao. Lubufen, pacl, Ephraim, Moses, David, Christ, superiority over everything. Nara Christ in falatligi lem na kayo ang kasawa ay bewal eko eto kasya na kayo. Wala la falatligi wal na kayo afin fel singi. Efin fel siya efatako. Katel filia mana kayo ayan yan Christ. Elin selen na sin church. Thailand lem falet fin mana kayo. Church pa munun Christ. Egis ben church munun Christ fonla. Oana ki mana kayo ayan na kayo fonla ki Christ. Siya sam kun ki mise Moullac Christ. Siya pa munun Christ. Napangan church. The church Paul 4:4 masay church nga. Na may sang maurekin na sila. El flokon na ni ki Mother Church in Jerusalem siya James el Pastay. Mutlalal fungi tamise metigilos osyo na sin Christ. Na met na kayo metigi elos sun Christ. Elos fin de lalal fungi pel sinamalos na na yun Christ. Gaslan gatya kan fulok na yorod busya. Elos maule. Nara pange function si Mara king akong body of Christ. Fakya ancient church lasha. Kelutuisi makuslip sila. La Mr. Liban nila kalemiki. Our churches eat Corfin and Asia Minor. El typifies kainin elana kayo waki kainin Orient Church ma artfin fella misingi. Naluye na sin church nga Smyrna o Philadelphia.
pasek na chiasil mo elin si uke ke pel si machon el matafinen betmos na moutak yakil el ke the claims of heaven na chiasil fakin nasil churches to make or siya ngako mesinsin kin mo church mo ngako maske misingia inoena na fakla mwet mamisen ngon elos tia mwet kal nga yakurin kat papa kal me padel na somdo ke kaslan kat na ko finisam ke senrie ke sermon la ke senrie ke ngata ko nga fakla ko meta fakya false teaching lutisato efin kom nukun kanon scripture na panangara wika kal ko sheba katagange every day in the guys man asasya kadin kan takani matayan ke kaslan kat osrain tem la osra ana sa kaslan dit ko shingalit ko shakale mina shish na fakla meeting elo shek molin man o tajak ta keshipen makuluk lalos ora wangen molin ngon yorolos elos ta faele liki lulin karangun yaklan kat papa elos tiepe wi pola mol fase fonna sima kat papa elekain esina sishkai Wulela na sishke na fakla ki pelse kosta fast kuno yakuluklan vela kosta akoslem koluksya kolngan kolukyeneng yengo ngon chalemi mwetsia si akoskat in pelinge paye kat na kewa oana elosin molgen molin mwet kat tau kwe na malang silan manos en anaklas nali skili masinge asna siya orela mo atena lang si alusye atena lang si kanon faxilan metutisiya. It's not about what you want to hear. Fin mwetsingan facts was ke gaslan gat, you have no choice. Gaslan gat baltafalangan. It's not about what you want. Makaslan gat a fact na si kum. Siya nga kung may fin siya nga long ye. Katinda ka din kinsay gat. Something in us is not right. When fin taka na shish, insiya na si folk ma akollah na si fute, ayukuyak in kapak, akshukshukunyak in kapak, arfako. Nara, den ahilyan naklasha. Inoyan mo lasha, katena na ismatan kashkashaklan kat, oana mwet nukewa. Mayin kat patatyang nage sinful nature siya. Sin reveals spiritual death, but acted out by people who are physically alive. Di makuluko, ikesilik mao kadindi ke misen ngon. Tasak tapak aklin yakpeke Moullac mwet masak na for Moullac. Metiki metalal fungi elosta ka na yun Christ elosta molin makuluk lalos si fena. Elos ko flana etiakain fast kun kat papa. When pangan reluctantness ka stubbornness in continue to disobey. Sinful nature si bangan. Napapoli lakyalam yake oya tolu in makyem oyelan matyala lalfungiya. Na shamram kun nake ilange anaki katanda mulki fella singa sia sisaki makulu elusana Moullac mwet ke fella singa ke Moullac fella mwet ma Moullac kalamiyak tionena ke mas take fin parom singa luo fakma ko sintie tailaman Moullac mwet fella ako sinik legesh ben katilarlena aksasa yenanak lowos nakausfak kain ito malang silan gat. Masewo, mwakin si oyel, eswas lena,
Na palchul pe akkelim na sin mualil kelatia, ki kelatia si fa sako mo. Christ is vena iselen. Ki makuluk lasha. In the leka telgi pelkuluk singi. Kilara oinge elakos malang silan gat papatamash. Mweta asna tendency sin akos setan. Kan naksol setan. Nara ki Mwe Read singi. Leksin na nga kumin loeng na ki oyelal elcha kuluklena. Masakain ora oyelal fin fel singi. Na pebal nata siya me solala petsa sigel elcha kuluklena. Siya elchagain ruling on fok na fin fel singi. El pa slagen prince sima KahsInKol welos yeneng yengo. Na panangara oyelal kan perukin sien meta. Yok na los mawang lalal fungila. Tasak tayan si mga kumindan ka kaya pa katangyak leldari. El tiya ko el selik matlalal fungila gilang silan kat papa. Sitan singe el chakuluk lanal pang pe ngon sorek mak insien mait ma sangakos kat papa. El pa peruk el pa me anain influencia. Nara mait masuon na eseng ka-surrender na sin kat papa ekan patatyang nakioya kuluk lala. Kalan ngan kuluk kain akketeyac yurolos ma Wulela na in siya kus kat papa. Napanangara poli sham lal na ki nasin met Tesalonika elma ewi efer insang kalyelos siya bulesha kat. Oye pelos siya tiyakos pengwo kilim na Jesus Christ. Nara mwetinge mo ikun siya nga loeng na kimalan kat papa. Elosiko lang siya yok lalos na kimakuluklan fel singi. Kat na kaewa. El sham kun kat na kaewa singi. In pel si mal si musleta singi ya. El sham kun na kimat choose amat pekan. Takay ni na wana siya. If in na mat choose of arkin maltos. Me natin papay prem ko. Mandin kat. Si pela. Elos tafay likiyac papa kishipin siya akosten. Isyusta na gifela fok siya. Mga kumash kami singing. Maingi relakat. Elos ta patatyang nagikashkashak langat papa. Siya kapin sikyak na sikom. Kimweta. Kikat mutawag in siya matalal fungi. Na oya siya makatapangon mo sinful nature. Magkat isyusle nagifela siya maetamif kanaus tatari. Kishamsham singi poli shamsham kina shaknash. Palski nakkalim na siya losa. Kipesi makat iskatyang nagikarangan yaklan ngan madal. Na el matawagin ni kul katliki sinful nature siya nga siya kata patatyang nagimakuluk. Pangipel siya nga kung matawag, kipel siya nga kung iskatyang. Nara mawawos siya katin kain. Lalaki siya akosten lasha. Anaki poli shamsham na sin Wulela Ephesus siya nga. Kat te eni na katin underestimate ka siya nga. Ki wekuluk siya nga ka welos siya nga. Kat kain me underestimate ya matena mailya siya. Pakanten evil forces maash matakain kasyangkat. Mga kumtikain kalim ke. Kung finanan ka na kela, pia spirit masikyak. Ke wekuluk siya ma fut la siya tafotolu. Lupufen na kishpenin siya fuletlal Lucifer. Elos takate kapasyang. Di mangan pasikyak. Rata me aknas na siyakle. Fela siya kel nunga talik. Natalam tanki. Tanki al nunga. Talik tolu na al nunga. Tanki alo siya. Na menga kumuraki
loshima poli la kalimike Ephesus on gosh. Fasinga luo penge. Kat ene na inte bangun mo akollah shivena. Bangun masi poli ki bottom line silki shulaila. Baila kat papele si katangla na sishki makulu. Il sa pa mangan matal. In mata in kat. Inesi kasing na sish. Tanga kumin nan pen nan kamasing eh. Ngan matal el tekay no kak, el tekay mata. Yen fok. Na pasi saro aknas na singay ni nanoreka. Kita ligdin kat nga folok kisam kunyak. Kel Ishra ka finin ni Maya and the Gorella pot ni makataka ikaya Mr. Liban el front load ya mga. Kat finan ka naketa na pitse si mauta ka na sikong ako minising ka tiyak siya ulasya. Kat church ship eh. Papa na kayo pasta si in lom siya. Nina si el wala mo el ancient church siya. Narafin ancient na siya ngayon siya usil auras. Lang siya wende siya mao. Talwusik panganin siya church siya ngayon. Tang ako usipan na sikom si Fiona. Akong temple siya. Namaingin ta ka na sikom ako min. Kinakom siya ke eschatology. Labi salipan nil dito kom ko na yun ta ka sham kun kanin mga mo me rapture. Siya deslo ni gayakos. Wasingal dolun ke singal alkos. Ka second return of Christ. Ka retribution. Mga te manayin sisi wot sisi me. Kat finteliyeng. Pelsi makat mutawaek read Revelations up ta on gosh. It gosh. Al gosh. Yeah, kat sam na may kainin judgment. Mga kumpalaingin at etchek kata na kay mama sa manyak nga. Na anak ko sinli papanam tawak unfold nga. Paing sinagi commitment siya nga. Paing sinagi katin liyak katangla in Christ. Kaya samnam kaya okala temana katin shaman siya. El masima using ako min tufin pelang. Pelang siya nga pat Jesus Christ. Elaw siya katin restrain the desire of sinful nature. Katin kain anak katin tulokan niya pa restraining siya nga. Intiak fasya. Napafakla ta kalash in tulokan niya kelash. Kini kwelash taki makuluk. Siya wiwi na naki nalan kay si mwet nakilalal fung ilash. Na para mga takain akketeyac pa akketeyac ke Ephesus 2 of wasakos ng ilmegor fact mo tasakta yokta na pakutin ng God. Pakutin sila ng God ng Lungkulacng sila ng ngakom tikan fatamize. Shiklelalan si vers kalalmit mitlasan ke itala siya ito. Then na kain fatamize na ke comprehend nagilapan lang sila ng God. Ngaten na deserve man matansi nga siyam. Ika nesta Moullac. Tangariti ay siya tol ngulit ko, slipro ay sila esakayape. Siya il pako multang na sila ay siya, lenso may rin katang eh. Nakmanas. Nga pako mo, nga siya nga misye. Fakta sinlem kat. Il fakta siya malano niyawi. Nang siya samsam siya ngayon sila, manakaya, ngali pa ako tayo siya ngayon. Gipel si mga tang nema, sunin mataksivena, parang nga fakla nga walom na yung sunot lang makuluklaga. O nagifakla David. Nga pray na siya. Talita si mga samsam kune. Ngamta si Busyen kaya wak masing, pel na kayo prayer shawl siya. Inakas makinyaya. Langang siya sila tafo la Moullac. Nga pray na siya.
Mun kaya sakay altang fakshevi siyak nak manasya. Pak to insilan katne. El tafula Moullac ki yesngel me korspe. Na farmais that linsila na tao sinsiye. Think about that. Pak to insilan katne. Panang gikat misya ingan kisya ko slash. Elak mulya katyak. Oana kilak mulya lela Christ. Nara fak bole fakla kos mulyakle Lungkulacng lankat check ki orela wolak kalash kalalesakaya akishipin bakotin lankat baba in katangla elja kuluklena Nara mangata kana sisinakkaykat inakkaykat ke mulji magatashkenge Kat finexin loang na Moullac kasi na kat papat na maskas inga sao ilaro na sis la na pay ki kalang e pakotin lal kat findi na ki Ephesus sapta si fasit kos kat kindly cash up yan gasing kindness kat kindly kalmian kalang Fasingan akalemye, the kiship in Christ. El si fe na kisyakan na Moullac, e shal sororla, kachikosyok la. Nara, kinga samsam kindakila, kimasap, katulukin yamwit mailal payak kuluk. Katulukin yamwit ma, ilal di ka ni tawila kishipesing kat ange. At Jesus Christ, el fakla, ngata ka na sinmwet, makuus ko siya langan. Dispensation singa kumaskem singe, we singe, Lungkulacng si. Ngitlali protocol son siya, winsanan desya. Elus may kasha plala, el som. Som ne kanaos na nakewa, masin shell, ngalis yot siyak. Naksitu yang na silang Folok na yun babatamayla. Kil folok ya, baba siya tinamda ki rocking chair siya. Tangit lang, may nga fakta sume. Al kasas no rol. Pangalapan, richness, ki kalang bakot in singe, lang si singe. El kasas, baba siya kasas no rol. Il te sanel, il te pagkasin siyak. Al may lusin mutawaek. Akfaleta. Si falakan. Den falkien. Sang siringan na kipawal. Lungkulacng bakot in siya. Liye, papa siya kafasal na iniwel. Pangipit siya si kumili ke Lungkulacng bakot in siya lang kat papangi. Lama kuluk fuga katorela. El forlen lalal fungi. Kat papa. Pit siya si ki kat papa ki nga kong fulok na rol. Muangin mga kumeta ka. Ang kat otmos tontromena na yoro. Lana ki Exodus singal yak kalemila. El pangon to liknin sum na subon final Sinai. Nara pangas ben oyema kat askel. Kadinak kalemila kat te aske wesi ma Kosrae na sinmwet. Mala sinikesla. Wala king akumbrela makuluk. Kat papel na nakmanas na pay na sikom. Takiship in Christ il siya nakisyakan na. Moullac, eshal sororla. Kat sikosok la. May sangel siya kuluk na len mama. Whisper na in trim. Mas makuluk. Som na yurin God, rela no 80 degrees inge. Kasas no roll. Pela pange katita la pie pelsima nampala siya pango. Napay na nga katinloeng na ke.
makuluklas na nakmanas na siya. Pangayok na nakilangkalanglan kat papa na siya. Kasing kasap, reach, akketeyac, lapan yok na nakikalanglan kat papa. Siya alakila lalmet mitlasin kalim ke. Nara, Paing pangataga na siya. Nasyo mekalmen kasing mercy. Mekalme ye. Pangay siya o yelan kat papa. Mal akketeyac loving kindness lal. Compassion. Lang si kaleng. Lang sinapay mwet lili, mwet lala, mwet wiyows. Lang silan lim kat papa. Akketeyac pe. Kisam sagong, isam lamgal sifac mo. Prain siya kinanak manas. Pakotin na si kukat. Kisipin lang si kawilom. Kipakotin na laplom. Alongan siya ngayon. Ela makuluklak. Ela makuluklak. Kipen na mitpala si mal, Mr. Libanil tigat, kitafanatari. Kisapta ya fastungula ko silang eh. Mitsifin lang si konkun. Ilan konkun la eliteya el kalim cake. Mayin lang sila na mapatpat. E ngara maswos e paifin fela. Paing makin si uya nga lemkat pafak maingi. O siya siyamtan kiala komar elaklal funyel. Siya kadel malan payak yaksel. Kisaptalo vasingal yel fak mo Israel. Nga fais ko minuntan kiyak nito. Namun komarel pitsya si ke Israel siya kadel molelos talikiyan itsyap elos ngat talagan. Napapitsya siya nga o siya pakat komer pa matayin ko siya patalik Israel nga elos ngat talagan. Nahil fakla Israel nga fa es ko minuntan kiyak nito. Di lapar lang ka lang pakutan silang kat nga Nga fa payin na esiwas na nasyum. Kalmalete fulokon na den payak yaksil na ilwala kilala na Wulela. No. Makawil si pangan lang si kawil si pangan. Nga fa kalim yung pakutan lang si kawil lak nasyum. Chona si malikiki masupoyak na Nineve. Alkainge. Kisapta ko fastu lang na ilpara fak. Lim God. Yung ata tiya fak met tiging asum likiyan sikla. Paing makume mo oro. Papayan ng ngata syuk nangan kaing nila Tarsus. Ngay tala kom siya kat siya yok lang siya pakotin la. Kapun keskin masingan. Ngay tala kom siya kat siya yok lang siya pakotin la. Askat siya malang siya pakotin. O nakat mula lepre ma Isaac Jacob. Kat siya matsap nga sa payak leben ni kuya siya lalal fung ising yurin matmatalas finan Kosrae. Asya siya. Akumong fushes pel na kaywa. Kaleng pel na kaywa. Ako la pel na kaywa. Inekala na naklom. Ta kuminti kalye imweda. Pange piu di katolon kat papasing. Panga demonstrate peka. Nga demonstrate. Bara nga usi. Sham sige winsanan dese. Pel sigat forlaw. Ingan lan kat papa. Elakalembi. Floodgate of heaven is open. Kisbiningan. Mayan kat papeler maingin na siyesh. May ta kisbin lang sinapailal. Naraskas sila met Chris ngayon. Greek word siya that bangon nagilang siya akabe. Kasila lalos ngayon. Rick makunya kalme pa lang sisima. Lafakan la Moullac si fena, kisbin met sisay.
El ten a selfless love. El kalme pa selfless love. Kom to ana kumin puleche kom le. Kish ben kom suk masima wona sin matchebuyom. Kom it si saye. Kat findi na kay mama kuluk mga torela. Kat papa. He could simply destroy us. Kish ben makuluk lasha. Alikina. Ejigilen kay na kalemye. Lapan lang siya pakotin lal na sishkewa. Na kesipela. Katmet mi siya. Kish ben makuluk lash. Nara malutut singa taga na ke. Insham kun. Liki mi siya na ke mol. Nakikawos lang gigas tala ka nga bakla. In pelmet kawos mi siya ingon. Kish ben siya kosten lowos. Agi makuluk lowos. Kat papalu siya mol na sishke. Ilak mulila la Christ lagi mi siya. Kalme pa na sikom. Kat mulebe ke. Kalwaniyak. Anak yak kalimiyak ke. Sifos matagatin nga fakla. Takilang kalanglan kat. Kosmoliyak laki lalalfungi. Tiya mako sifanaro. Amoy kadesin kat me. Masi nga kya kalimi ki pelsingi mayin. Nga sham kun na ki maslak. Nga kya kalimi la. Tiya ke wolak pasi sara mga sikyaka. Akeshipin lang kalanglan kat papa. Na pasi sara nga fakin masi nga. Kat ot mo tonsyo na taga. Wangin makat kan fargan ki orela lasha. Eke na katin. Totally submit na siya. Inlalalfungi. Ki Christ akmuliyak na kagimisya. Na met na kay walal. Sikat papel. Elorel loseni na yun Christ. Nakat akilin la. Ki o yesingan. Pa-fact lagi Christ mulyak. Ki katlalalfungi. Kata mulyak pe. Mga taga na siya sinala na akketeyac. Katinitala. Christ katangla makuluk. Katangla misyatari. Katangla kelyaktari. Katangla makuluklasha betari. Nga kami na nalalfungi. Submit ourselves to Christ. Nara, kikat kapasyang na sin Christ Jesus. Katilak muli katyak in Christ gingan misya. Takat fawelal. Lemyan kashash. Kinan kamasingan. Wow. Kikat kapasyang na sin Christ Jesus. Katilak mulyak. Muli katyak in Christ. The kingan in misya. Maingi na nanalan na akketeyac. Wana kya kalimiyak lang ya. Paano kikat misya ngan kisya ako slash. Ilak muli katyak. Wana kilak muli la Christ. Nakalme pa me. Kat muliyak laki lang kalanglan kat. Kat muliyak laki lang kalanglan kat. Take our own doing. Ki Paul sham na sin church kolos ilang main ko was baptize le. Kos we Christ pagpagi. Kos yepe. Akmuliyak yak in Christ. Kisipin lalalfungi lowos. Ki kalan God. Si akmuliyak yak lagi misya. Na in fact laki safaye Kisipin lalalfungi. Met lalalfungi we mata. You're all in kashaw. Siya pa kya po si makat na kayo akut na kaya. Katfin som na nagyalo kat nakalonggaslan kata. Muna fong. Akat tetala mesipeo. Mwen kimaluti kaya luti katla. Malu si pa kadin na kadin. Alin ako na eka. Engan kina. Siya kipel si mga disusta na finfel siya ngayon. Akluo. Kipel si nga ko na ekla mesipel akom. Kataka na kipel siya ngayon. Mwen Christ ilistari. Siya lal. Kilas lepo leyo during kat papa. Inakalim nila. It is finished.
Elaksafila rek malalki katang lalalki magluk. Elaksafila Calvary, elaksafila finsaksing. Yes, been exalted by God. Gekalal. Pakalimiyak ek il akmuliak Christ gimise. Akilya kile poleyo chilin kasao. Nakat met Christina, matlalfingia, atna o yesima, katma, mange maefa, efasikyak tuk nakadepilesha. Inakandikshin loing nake. Nakifaklal meto. Kisap kasi nga Lungkulacng ko silangan. At siya silfak na silos. Paing nga fak na silos ke wen na din mo dilema tafin tron Wulela lal. Ke wesasya. Nakos mo tinga luo siya fast tuku inge. If I weep em tafin tron tinga luo. Innanan kasuf tinga luo lan Israel. Mangit ka na siya kaya nakalemya. Ay pa nagi lutiwo wala lamista lipa na. Kadinita shibeb wulan kata. Keshipen Lungkulacng bakotin lala. Katsya mamisya tari. Keshipen Christ kat Moullac. Ilara maingin akalemye. Nakiful na kayo fasya. Kashpen Lungkulacng lalaplal. Kilang silal siya akalemye in Christ Jesus. Nara mangit ka na sikom. Inala na liye. Naki lapan Lungkulacng bakotin lala. Ora fakla taki Lungkulacng lan God. Kos Moullac le. Kime kilalal fungi. Parang nga fact mo, keep the nature. Kat Moullac isipin lalal fungi. At yama kat si fena ora. May kite si sinkat me. May kat finpangon mo are doing pa Eurela usi salvation lasha. Nakalne pa, wangin lasipin misilang lempin saksinge. Katin na kadindeksin loang na kimasingen. Tiwa na siya makatara, ta kesipin lalal fungi. Ta Lungkulacng lan kat kos Moullac le ke lalal fungi. Kesipin tiya makirek malan mwet, tiya Moullac, kasyasima, ta ke kat kapas na sin Christ Jesus, katinara mawo, fall na kilemnem lal na shesh. Malakula na shesh inara. Nara wangin makatakonkin ke. It's all he's doing. Na massive fun na masya keksikuma pa. Nga ko min lalalwi ka din. Moullac lagi nganan misya siyenge. Nara malutut siyenge really comes to heart na siya. Nganitala. So that's all I need to do. Panangan masinganan ro. Mayin kikatra na yun kat papa. Kilalal fungi. El fara ko sakriklal inkat. Na usi discernment siya na sikom inga nakulin. Mawuli ki makuluk. Mapaye masuwas. Orang alin na kaksakin kat ke. Malutut nga taka inakalemye. Kalang pakotan silal nga. Inusi na sik la sulela lak nagi conviction lak. Inka intaka lutut kan kaslan kat. Yalan na usi kaya sinasik inkan ako yale. Tina ke mol si na inge. Ana ke mol na kashap si. Ke Moullac si Lungkulacng si lalnge. Ay pangang malutut siya nge. Kaksakin kat ke. Nga fin siya kumin receive. Ana ke nga ace. Mula na si kenge. Pelang flock na rala na Mr. Lipan. Na Mr. Lipan, pelang siya. Tiki ngawi mwet lash ngay kaya wa. Alle po siya menta ka ke. Alle usui kaksakin kat ke. Ngam tanan siya ngam talong alle. Inchi wo ke long yen. Liti na wo wo.
Taka ke Ephesus chapter lukum hali ko ye yok ngan hali pos note ngam ta rek mak me simus pena ke liti longan ngale ngan na pela flow lan maliti longan alle ngalan wana kum tikin kum kulo Hey. manlap das pang ngai ne kulo pala balikyat na na pa kum taka ika salet taka ke flow na wo si magadin lutkut le nangawi may matagalige men ngain kaksakin kat ke taka na pa ka pie na pa masih katash ka me dispensation of grace wana kan open now or malasya yen taka usi kanau sta Christian kat untuk alle hakian na pa yero main che wo ngan taka sipe wana makalemia mena sa siya na misinge in sipe o kakat le ke kaslan kat tiging gom wan na pa mga akademya nga fak na kulomalap ke maliti na wo nga may pangan faklak na ke kada akyo ke fga ke alde kan tari mana kayo nga nga fak kan ke wan na mga fak nga tagot na ke ma takin na spelling fak kulomalap kaksakin kat Lungkulacng. kaksakin kat tiging kada ako lang sum na ke programming kalia Kal? aro ngayon ngawi ka taga dinakilin mo plus nga nakatfata ko sila kun oning kalia ka arfon ko makula nakatfawsut kun broila ke fasil plus ja Kal? Neskilila. First met kalingan siskon nga. naragat ko kadamta ke tin fashion lang sintinatlik kulo ke Moullac ke ngawi pelong ke malitina wo kulo nga inje na siyum kulo malap sinti tamtal rina kulo kaksakin kulo malap tamalil tagat palikia kulo tikin tres kal me amen kulo tikin tres kal tamalil maris kum kulo malap ke kasho tikin sipe you for elak akollah pe kulo ke akketeyac wo kalwin lowosan kulo malap nelisna likiyac siete sungan me Kosrae ganamnas metingin aklen pe me ganamnas kan sumushi British fenan kalen ke possinge di me kors fosia kalamyang Dakatel tie sirekatlain kayukin kasraklal ay neis Moullac Jesus Christ. Kulo malap nakal megadat we 7 years of tribulation siya maneutak lakat. Kulo malap tamtail kanne disna kulo malap ke fosyen tamtail kadikyosi kulo malap amen ilale akaye litingan nelisinana dispensation of grace kulo malap Pagkatapos kami singing dispensation of grace Lungkulacng aldagan syuk mwet kuluk syuk mwet kuluk kakat nakaiba fututulakat no from nainin no gulo malap na lisina amen amen gulo malap pet gulo malap ke amen chen pe tarilena talia aluka tuwa thanks God new day gulo malap inem Kosrae tamdali melta Upert kulo amen pe tikin polin lanai kulo malap kulo kaksakin kat Paing kumsyaw peluman tanya mekrai kulo malap amen renal amen Rome 10:9 kulo malap tuwing jingan ansum si Rome singaw fosya inakayagat pekewa Rome singaw fosya kalamyange Confin fakak lem talayak la chisa lem alalad fungi kolal kolael kadel akmulyalak likimisha come famul Confin fakak lem talayak la chisa lem alalad fungi ko la kadel akmulyalak likimisha come famul lo malap Chelo Chimalin
Ruteo, 2 o'clock shilling sacha, kulomalap. Tamal mares kulomalap, kaksakin God. Nelisina kulomalap pe. Siprina Carson, 2 kaksakin God ke Moullac kewa, kulomalap. Bebe Duane Carter, 2 kaksakin God, kulomalap. Tamdal emailta, ang last penarsil pa Upert, 2 kaksakin God. Nelisiyan na kulomalap. Tigini sipe U4. Gati unchenge. Ipru singal siya foson kos. Ipru singal siya foson kos akalimyang. Wangan mwet koin akin siya kat fin wang nalal fin lalos. Tagaday na mwet siya taga inalu na sin kat. Na nalal fin lapay art kat mawul siya. Elara wuna siya. Sielos siya sokol. Kulo malap tiginis. Pangan worship, means of salvation siya pangan. Kulo malap. Aksa siya kilitutang nagaywa arlo na aruin tukakag. Aruwena kakaklan fata kilin nagaywa. Kulo malap yoksha tolu nungol tolu. Kulo malap nekatikiyo siya fossingan. Aksa siya kilitutang nagaywa arlo na aruwena kakaklan fata kilin nagaywa. Kulo malap. Nelisiana kulomalap pe. Swiss killing tuo kulomalap. Kamdal balance kulomalap karsluman. Batu manangan. Di siya stamsin tarlana. Pukila Nathaniel kulacnsap kat kay ispela nakalin ko bos. Mat nakawa. Tigin Bruce Melin kulomalap. Kamdal Kenye kulo. Rinalify kulomalap. Alonso Mike kulo malap kaslowosan tamlal mityo netlik CPU4 katigini CPU4 kulo malap Pet Thompson kulo malap tigin Mekil kulo malap kaslan met nagawaring tamlal Ringston nena Asheville North Carolina kulo tamlal Norson nena kulo malap kaslan tamlal Chechaluka and Nekim. Right? Kulo malap kaslan man tagawa. Na even kum taga pe wikat ke background on tinal kia comment sikat kya akling kum be shawluman. Kulo malap kaslan man tagawa. Kata sang pela na siltigin tres kan taga. Onil sital kinnikilan uskat lepe na nike from kalya we pro in kalya. Kat kulo malap ke diti na wo mataga sil. Kulo kaksakin kat. Kulo malap kaslo usan in woy. Oil lang silang kat katatakan nagkunokan in Wednesday dito. Same time. Ano? Kulo malap. Tigin. Well, Usap ko na. Flow ko na so talong. ngayon, sang kalye to kayo nila siya kakatwas na met. Okay? Di kalye o. Yeah, we don't play yeah. May din na play. May sisikya ka. Ntar ko on patui. May FKRE. May nasa Lungkulacng insidel at pakalye.
Lumalap, Mr. Liban, kiyon sukuan. Din pa pela ka din kaliye, taga nilasya. Mungwan long. Alla long, first na may tigin, kulo malap. Well, man wala Mr. Liban in kain, sibilya pain kos na kayo wa. Pangay akollah lash na kay len misingiya. Kadena na pray lowos, wiowos, lala. Kay fashili klasya. Oye pena ki evingat mo chun silen sasya. Kadin ka penda ka pena kya o si mga takangan ni ki kain o yesin na mga tagain wiowos gigastan gat fakat fashtamet ki mama aşki kanunlen laşki nisingiya. Nabayan in we luti mga kataşkiya. Kapun malutut ki week ngaya alena leksyon bangon kat na ki commitment singe alena dagape kadinnan ka la ana ki akkalemiya ka ki siyemay nga na ba ki pensi mga taga na finfansinge na masitokoan pa ki pensi mga umkona ekspel siguro kat papaliki ka di finfela nara malungan na nirosh kat mutawaekin kain sekwe vale na kin fulman wika bange ki lende tuwa kat finjak ke maganda ka usipe mena sasya ki kashalan kat in wikat kadinda ka usisin siyakin me may kite may lakulap na shish kadinda ka in sangkaringin kata na Mr. Liban leksina kashikat ki lende tuwa ki menanak kamanakewa ma katako ke luti lasha yokna. Na paana nga sudang shikawos ka academy na siwas ma lang si wikatan pel na kewa open door makatashkea mayen malan kat pagadak fashenge te malashifena kat finshak kun ma gosin gashikat pe academy mama shiruosan kadin wikos peta ke ditu sham kun alana yok in gashikat the Mr. Liban mata ka luklong lul itu Paing ka kaya may kumeta ka tigat ke ditu kung Tigin, kung kulo malap, pangan. Me, kafa, me, mo ine ko siya flashe, luklong lu. okay kail kulamalap ki akkalemian kail ana pacl Mr. Liban kaliya ki si pray na kuswiya ben na pray ko sasuan ki fashili klasha atani pray at civil ben na wedok lagi belsingi kat babat marsin geshaw in civil ben na orala kisin kaksakin snasyon kulamalap ki kung bigatin ke silen sasya kat mol jun len senge in wisha ulas talik natas met wias met lili met lala kaksakin gom ke kom si feedback akas hindi kat ke malitilom masiwas pailom lala mainge indeksin na kashakat wana ki kumakalamila kastom chikan flok na yung bisya kat finne fashilik ki belsinge kat papa lala kat inte wot chakin brain assume in siya ki kashalom in siya ki o yana kayo mong kashakat we mitlash mamda in belin yokshala asurla mitlash mamda ke manasla ke mano tali clash mit wias pe mas in copper kattetu in siya ki kashalom in sang lal mit nasin mit kolacnsing in esam in gangarangan mitlash kadin mas mit siya na vinena ilo siya shikshin malik maingit agay na kayigat katlalal fungila kumera oingen kulo ke malutut po wolom na mamensya na shish kat kasi ke kalom kashalom ke fashili klasha ta kalang nong galanglom takoten lomin wikat ke inem katlalal fungila me kashakat ke wen kulo si fanantum katlalal fungike kat na kayo fak amen Amen.